Ey do'st. To'g'ri o'rab bilagiz. Men joyliq otarastigina borishim kerak edi. Shuni men ele ketesin. Mana bu yerda ele. Kel aldağını bu yoqqa. Yaqin ele? Mana bu yerda ele. Demek çalğanın aranda qiyinchilik qaytgansan. Sen suvda yurganda jer tardiq qildi, tur aytammi? Sen ko'zlagan joylar bu to'g'rining haq o'tida. Men bu yoqqa ketdim. Здравствуйте. Bir nerse gerekli? Ничего. До Джайло еще далеко? Смотря до какого Джайло. Там, где живет Тарас. Тарас? Не знаю такого. Хотя есть одно Джайло. Акжус. Будешь подниматься вон туда. Минут 20. Jasar. Yaxshi.
Мага Тарастын үйі керек эле. Жакшысызбы? Мен Тарасты издеп жүрөм. Тарас. Тарас кайтыш болгон. Менин жани тиги дүнүдө кайтыш борунуна бир нече ай болду. Тарас менин атам. На неё похож. Значит, ты сын забили. А что с ней случилось? Мындан 10 жыл мурун Новоказалинскийде каза болгон. Ты, значит, рыбак. Мурда болчумун. Амин. Амира, қарасаң, неге қайдан келген емесің? Батыштан. Эмнеден качып, кимден жашынып жүрөсүң сен? Качкан жерим жок. Бирөөнү өлтүрүп койгонсуң. Өлтүрө элек. Балаң барбы? Бұл жерге қалың келе? Жоқ. Мына башкарма жана менин бардарындина. Силер кемне чогулдуңар? Тарастың баласы. Жардам беріп қойын. Жайлоодо калып иштесең болот. Ашыкча кол күчү жолтоо болбойт. Рахмат. Кайра келем. Ұлжан, үйіңе барсаңшы. Ерің мас болып алып, қолы бұтыңды чақпасам өте өкіріп жүреді. Жаңағы ит қатынның айынан өздері өлмей болдым. Ыржалақта ырдағысы келіп, тойқұлықты тоғы шығып кеткені. Еліңді көрейін, дағы мас болып келді. Өзіңіз жоқ. Шашпа. Ерің келсін. Айтпағаның барын айтып, көргілікті көрсетпесем өлеміз. Сасық. Жыландай сойлып келеміштей сасқан чирек. Тұрчын ары. Тозоқтан қашқан тостық көз арам. Үркітшіде өксіңді жоғылшы. Кел маған. Жалғыз жаныңды бір жылға тайын. Тоқтат атқа! Атпена шапшы келгенде барын айтам. Тұрчын ары. Жолава. Жолава. Шыл немен немнесінен қорқойын. Ар күн ертеңен Ұлжанды көрген сайын аға борым орыйды. Саға қарағанда таранчысын еркек өйдірек. Sen kimsin?
Mansursun mu? Sensin mi Selsayak? Ne kimsin ha? İçmiş. Koy bana. Vallahi ya. Кімді қор болсын. Айланасы алты ғана. Туш болдum қайдан деген, қамшысы қату еліне. Ошо өткүндүз арактан ала көрерге теңири. Қадамын ұқсам қалчылдап, қалабайым күндүн батқанын. Емірмені аясаң, жұмылған көзін açпағын. Ашығын, мен десең асығын, атып саларам еріні. Антесе анда дайын. Үйлеп атшайым. Ошоғыда үйлесің. Ушинтип жашаганың курсун. Жадап кеттим. Качып кетеличи. Şamşı, senin gelgenimiz için belek. Bugün oğlumdan beşik toyun bir gün. Oo, hiç özgürüş yok. Var bayağısın. İyi, yolu değil. Kim bolsa da ana kalmağın günüm esinen ketmiş gün bulut. Туп-тура, hiç unutmayın. Qanday, sala qolchasi? Amansın be balım. Oo, jigit bolup kalıptırsın. Tak sekirgen tayday bolup. Allah'ın anık pendesi oluş için medresede barışın gerek.
Asosqa barmayman. Аны өрістеген бар. Келем. Сенден жайлап сыйлашың керек. Келем қағышып қоял. Алла арақ ішкен адамның дұғасын қабылдабайды. Қайчы тола. Бүгін Алланы айтпайлы қойшы. Арақ ішпеген адам bu, айыпты адам. Бүгін байрам, ұлы күн да. Қана. Байым чарчап келди. Эс алып алсынчы. Тантырма. Ой. Қағыш. Сен шамшыға барыңда жоғыңда бірдей болып қалдыр. Баяғы шамшы емес. Байқадың ба? Есідарттың бары қазатта. Үй тапқан ақшасы да қаншыттыр атай. Аллаға мойын сұнып, көрген білген елі ошол. Өмірін қайғы өтіп жатқанда бересі жақта. Мен анын некелі аялым ғой. Шуға чейін қыз бойдан жүріп, 50 жылдық болды. Сенің арманың елі ошол елі. Ой, сенің сұлулығыңа суықтанған, көзіңнің ағы менен айланам деген келіштің жігіттер айланға толтыра. Ұлытудың шақырған улар болсын, ұнытылбас махаббат тумар болсын, талайыма табылған татына қай, таң атқанша тарқабас тумар болсын. Пай. Таң атқанша қай, таң атқанша таң атқанша тарқабас. Жаңсың үйінің өчеу сендің. Мұндан башқарына ырчыңар жоқ қалды өлі. Мұның үйінен мен үйден әлі тажап бүткөн. Мұшы майрамың үні дағы ұшыл жерде оғы отыр еміш. Қойшы асқары. Көржемек алмашы. Сенің аялың маға жағат, ажарды аял. А сен болса, тұмшығыңа топырақ тығылғанға манша қорғылдайсың өлі, қорғылдайсың. Тимур, жан жұрайып тұрмай. Жарған берсен болу. Кән шамчыдан жаққызалы. Бар батырақ, башқа денен жұмыс тұрып жатады. Бар батырақ.
Ulcanı, zakşırdan. Sıvı onu tüm gibi unutma. Meraktan kanşaşkenin körün. Adan ümit bayılığı kolay mı? Anı görece darız. Para veriniz. Çok degende kız atımda жүрүп койчу. Турчу, оонаган чочко. Ему следовало упасть перед ней на колени. Она взяла его за руку таким ласковым движением, что даже животные затаили дыхание. А он, вонючая тварь, глухой импотент, святоша, осел, ничего этого не заметил. Я же говорил. Ты влюбился, приятель. Но запомни, она чужая жена. Аральские духи лишили тебя рассудка. Заткнись! Заткнись! Давай, давай, давай. Оп, оп, оп. Держись, Тимур. Давай, давай. Заткнись! Давай, давай. Опа. İş bitti mi? Жылкыга кеттим. Мени экинчи алдай албайсыңар. Айыл бүт капыр. Бұл айылда екінші bir шише арақ болбасын. Құдайдан қорсаңар бұла. Uyulsаңар бұла. Sen özün mas bolçusun. Emne? Emne deysin? Alkaş. 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 Yaşakan aylardan çoğungur, karga tuğungur, Alman ette yeter de, Aysar Allah'ın üzdüğünün, ala kendi gömü koyup getir de, ara kalta kırgağa, kabılanыңдың сырғаға, қайра тартып қалчаға, қатталынан жеттеме, өппөнімі ричеті деп, алтын көмір беті деп, адырайған қоңырды қату мұстап өттеме, қоңырбай қалды жығылып ошамда, топоғылы башы тығылып. Айт, жақсы. Ey, bayırkının jomoğu, baştasa geller urolu, ezelginin jomoğu, istese geller urolu, jarmı tögün jarmı için, jarrandардың gönü için, jamıratı ayttamыз. Болбай таңдай. Андай айтпады. Мен айтқандайымдай шашпай, жай. Тимдей қарап, манас дегенді манастай қылып, жол бостой сүрді ер өткенді. Анаң, Çaydı sırağını unutup kaldın mı? Oğuzun aç oturuver. Бермейт саңа ошода. Kışkırma. Çık işke. Çık. Bas çık. Ne kadar Çık işke. Tıkanı kuruyu sen bize. Sen yenege kom götürüp tıkanı. Olcan otur. Suyun katında koyat. Onu erkekte sıylasın gerek. Sen erkek sıylakça. O жерге türüyle göm salam. Senin ballarımın atası dersen de uyalamın. Koy. Erkek sürü. Urganda
başka. Ben de gelin ya. Asker. Asker. Evet, dur burada. Canım. Allah. Kaç. Uğulcan. Uğulcan. Apa! Dündükte aç. Apanın canı çıksın. Yüce Kavay. Yüce Kavay. Cıldızın kızıldan giver gürmenin Cıldızın kızıldan Subhanallah Arabbika Rabbil amma yasifun ve salamun alel mursalin Elhamdülillahi ya Rabbil alemin Amin. Nerede Osmanlıcı? Al git beni sessiz başımdan aynı gibi var. Yüce Kavay. Yüce Kavay. Yüce Kavay. Meni жалаң кыштарымды колума жалгыз калтырба. Калтырба дейм, уктуңбу? Калтырба. Билесиңби? Сен менин тирегим болчусуң. Мени ким тирейт? Тиги таш боору адамдар болсо, баары тарпаңдыган акмактар экен. Биздин өмүрүбүздү өксүтүш үчүн алар эч нерседен кайра тартышпайт экен, Yüce Kavay.
Kayaktasın nağım. Kaçan gelip kuantasın kuğrap жүргөн көңүлдө. Менин сүйүүм бийик. Бекем аскадай. Айга жетип, айга нуру төгүлгөн. Билсең боло. Күтөрүмдү ар түнү. Күтөрүмдү жыргалымдын төрүндө. Ey Kamçık, baldarıma жолобой жүргүн. Мага айгак болгонуңду да билемин. Жана Уулжан деген мастан өкөңдү сүйдүгүн бер, уктуңбу? Мансурова, эжеме айтып коюңуз. Балдарымды бул кара баскан жерден алып кетсин. Асага мен келгенде жолугам, уктуңбу? Кой бер келет ода. Кой бер. Timur, salamatsiz be. Aleykümselam. Шаарга сатылуучу нерселердин аракетин эми силер көрөсүңөр. Мурда бул ишти Аскар менен Ерофей аткаруучу. Айрыкча базарга жеткирүүчү сүттү, дары чөптөрдү, кийиз байлоочу ыраңдарды этияттап жайгаштыргыла. Арабага салгыла. Ал эми алысыраак базарга баргыңар келсе, Ерофейдин жүк машинесин сурагыла. Ата, Тайыпты мага кошуп берсеңиз жакшы болот эле. Эмнеге? Бул чоңоюп калды. Ар нерсеге көзү кыныга берсин. Мени го жакшы билесиңер. Чоң шаарды билбейм. Күйөөм болсо согушта. Тайып менин баламдай болуп калды. Мен макулмун. Тайып. Иш маалында атаң дагы, энең дагы ушул Амира барат. Ушуну унутпа. Олгубай! Тайып кайда? Тайып! 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 Твой крик не умолкая, таранит тишину. Луч света проникает в уснувшую страну. Вернувшиеся братья с тобою в каждом сне, жафакаем в объятиях, уходят по весне. Еще вчера ты с нами жил, сегодня след уже остыл. В огне сгорая Христа молил, чтоб он, вернувший всех нас, простил. Ты в Афгане воевал? Воевал. Пару месяцев. А потом в бега ушел. Не моя это была война. 2 года болтался между небом и землей. А потом попал сюда. А ты? Ты воевал? По глазам вижу. Не воевал. Усталости в них нет. Demir. Demir.
Нарында интернет бар. Ага түшсе болот. Билесиңер, менин агайым интернет жөнүндө айтып берген. Эндиги жылы балким биздин мектепке келет чыгар. Интернет теңир сыман, асман сыңары. Ал жерди чургап турган чоң жеребей. Ошол жел аркылуу адамдар бири-бири менен сүйлөшөт да, бири-бирин көрө да алышат. Келгиле, жумурткадан алгыла, майкуруттан алгыла, келгиле, ашказанга салгыла, сары майдан алгыла, кыбыздан да алгыла, келгиле. Баарыңар келип, баарыңар устип, баарыңар кыбыздан алып кеткиле. 10 сомдон. Айламдан алгыла. Мага бир кыз алды да. Биздин кыз алды да. Алгандар артта калды да. Албаганы артында. Кандай, жакшыбы? Жакшы, жеңем кандай? Түштүңөрбү? Жакшы, ооба. Жеген термелерди сатып келдиңерби? Ооба. Жеңем кандай? Жакшы эле? Жакшы. Өзүң тирүүнү кылгансыңбы? Кандай жеген? Базарга келген турбайсыңарбы? Ооба. Бирок сен жүзүндө унутпагын, мектептен жолугабыз. Сенин сумкаларыңды даярданып алгын, макулбу? Ооба. Макул анда, Райсан келме. Эмне эле эки көзүн жүрөгүмө канжардай сайлады. Мага сүйлөгү дейсең кимсиң? Иштегени келдиң эле иштей бер. Сен үчүн гана келерин жакшы билесиң да. Мен үчүнбү? Алдамчы десе. Эмечилер ушундай болот дечи. Арга жерде катын керек силерге. Көзүмө көрмөй жогот. Бар Натальяңа жөн. Наталья менин аялым болчу. Ортобузда бала бар эле. Рас болуптур. Бар аялыңа бар. Бети жок. Бара албайм. Эмне үчүн бара албайсың? Анткени алар каза болушкан, Амира. Алардан айрылганыма мындан 3 жыл болду. Аларды аралдын ачы тузу жутту. Алгач уулубуз. Анан Наталья. Мен өзүм жалгыз жашырам. Айланада эч ким жок эле. Мен деңиз жок кемече, кемеси жок суучу болгом. Деңер мен албай калдым. Анан бардыгын унутам деп Европага кеттим. Кечир мени. Өлгөн жаңа жан киргиздиң, Амира. Sen Amira'nı öz işimde жақсы көресің бе? Андай болса көргөндөрүмдүн баарын ичиңе сактап эч кимге көзүңдөн чыгарба. Анчалык эмнени болуп демен. Өзүңө түшүнбөй турам.
жүрөктөн ага тез сызылып, арзунун алтын булагы, арзунун алтын арзунун алтын ой, арзунун алтын булагы. Дұрыс әрейді беп әкеттіге. Аны үстіне көп тексеріп келе тұрбайды. Алмаға Арал деңізі дариялар Азия, Европа жөнді айтып еді. Французша ырдайда сөйлейді алады екен. Сен анын барында қызырып жатасың ба? Ананчы, башқа ел, башқа жер туралы білсең қызықта. Жат бұғын деге Амира. Сидите спокойно. Я сейчас вернусь. Я быстро. Не понял. Еще надо? Ну-ка, пошли. Давай, 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 быстро. Иди сюда. Ну что, пацаны, что за дела-то? Мы так не договаривались. Нахера мне такая куда стоит? А потом мы говорили пошли. Не, пацаны, пошли пойдем. Давай, давай, вали отсюда. Ну, поехали. Ну, я думаю, что там будет все нормально. Барка-то у меня с собой. Там проблем нету. Главное, что я никто не наебал. Вот задача. А иначе жопа, пацаны. Я же тоже не пацан. Gel bas. Oturma, cılış otursak basalım. Argıma. Девчонки, акробатки, давай быстрее! Домой, мама, домой. А? Чего смеешься? А? Beyce bir soyun attıralım. Başka yok.
Askarımı жайлауға жеткізермен екінші іздеп тапқылайын. Ne? Толтоо болбой турчу мал. Эй, омар. Эсем такында турчу. Айтайып. Бұл жерде эмне кылып жүрөсүң? Аскардын жини кайнап, Тимур кайгак болчудай. Ал бир нерседен шектенгенсип турат. Коркпогой алдым. Аскар деген коркок. Колунан эч нерсе келбейт. Ал өзүнүн көлөкөсүнөн эле корко берет. Мен да корком. Апа. Апа кебай. Келчи. Апа. Апа. Апа кел. Kayaka jo'nadim. Малды сарайга кириш керек. Kelchi canım. Canıma kelchi. Süt bereyim mi? Men emes жаққа кетпейм. Менің соғышым бүтті. Эми сен жалғыз қалбайсың. Малды сарайга киргиз келейин, э? Қойчу. Эми сен жалғыз қалбайсың. Разысың ба? Ертеңге параны жұтта қыласың. Эми сен менікі ғана боласың. Ay çürüğüm, kayaka jo'nadim. Şamsı! 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 Tap! Çakır oğlumdu. Bu hangi baytaldık içine okuruktap koyalı. Şamsı! Şamsı!
Şandırlarını biliriz. Bırak bulardın sözlerini, benisi çok kızım. Şamşamini oğlum bol boş gerekir. Senenin cubaya bol boş gerekir. Tayyip Şetin bala bol boş gerekir. Timur Borsut'tan tibe başça buluşu gerekir. Buların sözün kayracağız Ali. Kanday desin. Razı mı bak? Razı mı? Раз уж вы едете туда, держите. Твои родители говорили, что зимой это может пригодиться. А печную трубу я смастерил сам. Там в горах ничего не найдешь. Берегите друг друга. Давай, счастливо. И не заблудитесь в дороге. Пока. Сіла птаха, білокрила на тополю, сіло сонце понад вечір за поля, покохала я до болю молодого скрипаля. Покохала зачарована струною, заблухала у березовім гаю і понесла журавлиною весною в гай зелений своє серце скрипалю. Сіла птаха, білокрила на тополю, сіло сонце понад вечір за поля. Ай! Амира, мұның кім? Қайдағы жол бұнда ечітіп алып, үйге келгідей. Ене, айнып қалдың ба? Бұл менен чоғы жайлауда иштейт. Ошандай де. Чачыңан сылап, өпкілеп бі? Елімді дейді. Елің қайда? Соғышқа кетті беле. Жоқ, сапса. Sizge. Бара келді, бара келді. Ойдағыдай жасаптыр. Қарашыбай. Қиратып тұр. Ой, келесі. Мұны Ерафи беріп жерді. Біздің жайлаушылар сілерден жылқы сатып алсақ дейді.
Кудаларыңыздын да силерден үмүтү чоң. Мира, ушу биз сага ишенет деп турасың да? Тететиң экөөң качып кеткенде силерге жылкы керек да. Силер экөөң аны менен качып кетсиңер. Биз куда менен кагышып калсак. Сенден алган калыңды биз кантип төлөйбүз, айтчы. Ата, мен силердин кызыңармынбы же унутуп калдыңарбы аны? Альмира! Биздин балабыздагы, неберебиз дагы жок. Атаң экөөбүз каңкайып жалгыз калдык бул жерде. Биз сен элге кеткенде ак батабызды бергенбиз. Колубуз жука. Мен бул жерде жашап турганда 10 кишинин жумушун жалгыз аткарчумун. İçiңер ошого күйсө керек, Анан калса, эрге бергенде өзүңөр. Кызым, ошол кезде биздин турмушубуз оор эле го. Ата, меймандарга кымыз сунбаганыңды биринчи жолу көрүп турам. Эки гана ат керек. Сатып алганга акчабыз бар. Эки гана жакшы ат болсо болду. Биз мынау талаагы түнөйбүз. Талаа кенен? Не? Баарыбызга жетет. Не билет? Атам менен апам башта менден эч нерсени аячу эмес. Өткөн жылдын кышы катаал болуп, малдын көбү кырылып калган. Мага берген кымбат белеги. Алардын ар кандай кыялын көтөрөм. Mon amour. Mon amour. Mon amour. Mon amour. Mon amour. Бул дүнүйдө бизге эч ким эшигин ачпайт. Өз жашообузду өзүбүз табасың, Мира. Аларды Акылпас жайлоосунун жакын жерден эле көрүшүптү. Мен түштүктүктө тараптары. Чожол иштерде буктум. Улеме кечиресиз. Апам качан гана болсо уккусун келгенин гана айтат. Алар түндүктө. Чырпыктынын жака белинде болуш керек. Эн атасыныкында. Болду болбоду, ошол жерге кашташат. Бир канат бар. Абалыңды түшүнүп турабыз тууганым. Бирок кылмыш жазасы менен төртөөлөсөк тез эле күм жандырасыңар. Саған құрағандан аялтын шары соғыр туған атқат. Тәделікі суғар менейлі әрілі зулым. Бодын зулағаны жиче бомба зулағаны жилек. Мерін торчен ачы үзінгенен чин жамбары.
Болду ишем, Амира. Өзүм да билбейм. Korkpay koy. Uluk dünyanda söz. Силер кимсиңер? Эмне кылып жатасыңар бул жерде? Улук. Мен арк жүздүн кызы Амирамын да. Мени таптакыр тааныбай турасың ба? Кана чыккылачы сыртка. Карма муну. Жолдон ачып болосуңар. Муну башыңа кий. Жана каракчы шамчы келсе, сени дагы сенин жалган күйөөңдү көргөн жок. Чапкыла. Emne geldik, ciddi oldu günde. Amira. Düşme Uluk'un жұмқары кіріп, мені сілер көшіп алып келді. Анан? Асқар мені шамшы, оламан екі ишін алып, сілерді деп шығышты. Амира. Мен сенсіз жасай алмаймын. Сен жүріп ері жетсең, алған аяғың бақытты болор. Таип, сен жақында мектепке барасың. Біз менен жүре албайсың. Муну суу тосмого чейин жетишип койсо андан ары өзү кетип алат.
кайра жайлоого баргым келбейт. Үнөнү кыдырып Францияга чейин барып атактуу мунакчы жолум келет. Ооба десең. Экөөбүз Францияга барып метрого түшүп алып, манас айтабыз. Метро? Метро деген эмне? Жер астында жүрүүчү поезддардын жолу. А сен аны каяктан билесиң? Мен Арал деңизинде балык кармаган кемени башкарчумун. Арал соолуп калганда Францияга кеткен. Франция? Анан эмне болду айтып берчи? Кандай гана иштерди иштеп өтөт дейсиң. Бир жолу метродо мен чөнтөкчүдешип кармап калай жаздашкан. Анан эптеп качып кутулуп Нормандияга кеткен. Деңиз жээктери аркылуу аралап жүрүп Кале деген шаарга жеткен. Анан туннел аркылуу Англияга кетмекчи болдум. Ал жакта курттар, ирактыктар, жада калса казактар. Алар менен чогуу болдум. Түнкүсүн жол бунеттерче жолдо жортуп жүрчүбүз. Анан жолум болгон жок. Чыккан жериме кайра келдим. Азыр келечек жөнүндө ойлонуу керек. Мен алды жактан ак жарык келечекти көргүм келет. Айтчы. Эмне деген ниетиң бар? Эртең каяка бет алабыз? Мындан ары бизди кандай келечек күтөт? Айтчы. Билем. Эмне? Кандайча билбейсиң? Эч амалым жок дечи. Эч кандай. Аялыңдын тагдыры кайталансын дең барбы? Амира! Тимур кетип калыптыр. Жөө кетиптир. Каякта жүрөсүң? Мен сени издеп каякта жүрдүм билесиңби? Каякта жүрөсүң? Сен угуп атасың, сен өзүң түшүнсүң. Мен сен үчүн жайлоодон качып келген билесиңби? Сен үчүн угуп атасыңбы? Эмне карап турасың? Эмне табанган атабы? Я. Мен сен үчүн каякта жүрдүм билесиңби? Мен сени ойлоп каршы жүрүп кеттим го, ойлодум. Мен сен жиндисиң. Угуп атасыңбы? Кой бер, каякта жүрөсүң дейм. Жооп бербейсиң, не жок. Каякта жүрөсүң? Каякта жүрөсүң дейме сен? Каякта жүрөсүң, айт. Не кетип калдың? Сен өзүмчөсүң билесиңби? Таш боорсуң.
Көзден барсақ байқап алышады. Сен жүрген сырын білмейсің. Алар мені үйін шығарсам әлі түсінішеді. Тұяғы да шықпайды. Şimdi cenip benim. Yüreğime kanat saylap erkin uçam. Ulu Tengir. Ümidim orundaldı. Aşık yarım. Kucağına alıp beni. Akaktay moynun. Akaktay kolun. Akaktay kolun orap moynuma. Siyöt beni. Kanbay siyotuna, tüvölükü tünök davat koynuman. Ayakta durma! Ayağını titriyorsun! Ya sen ayağını titriyorsun! Ayakta duruyorsun kocan adam benim! Öyle de orada! Öyle de orada! Uykum da geliyor. Yok korkma. Korkma, baracak şimdi.
Вы что, сюда! Стоять! Стоп, я сказал! Hey, ayak başı atarlar. Atlar. Atlar kayda. Joga tüydük. Ha, Kurçoğu'da kaldık. 15 tane atçan. Kurallarıyla bizi Kurçoğu aldı. Kutu atkamız. Tan atkanca jakşına karmaştık. Sen emni de öyle görü atasın ha. Timur sizlerdi temsil etken turбай be. Ozuna kelген татты ошо калчы. Баары бир Тимурду кармай албайсыңар, Мako. Askar! Emre! Bana bak. Bunu çok şahara. Hareket bunu bıçak. Arasını alpar. Поехали. Düşküla. Tezirek, şaşıp atабыз. Aldıda çekera, sizler bu yerden kalışыңар керек. Келбет. Жана кайда барабыз? Мага шепке түйшүктүн кереги жок. Korkak. Тоо менен ушундай өтөсүңөр. Документ жоктордун баары тоо менен өтүшөт. Биз тоолорго жакындаган сайын тоолор бизден алыстап баратат да. Tara.
көзүнүн жаркырап күн тиеді. Анан экөөсүнүн жүрөгү жылдады. Өзүмдү аябай жакшы сезет атам. Бир аз уктап алайчы. Жок, Амира. Амира, уставай! Амира! 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 Амира!